gamlak wak na alian som ngun peng kul to pa in Moses kianga ngun peng kul ni bolin tua te na bol chiangin na sek dinga mi honte khop na ding le ya phual nu sian na dingin na jang ding hi ani in akitum chiangin ki khop na buk kong nangma kianga mi hon khem pe hong ki khom ding u hi a hi hangin khat bek akitum le Israel minam te lutanga hi makai te nangma kianga hong ki khom ding u hi din khiat na ding zak sak na natum chiangin niswa na lampanga ya phuala te ding khema sa ding u hi ani veina natum chiangin leito lampanga ya phuala te ding khe ding hi amau te adin khiat ding pe ma chiangun zak sak na kitum ding hi mi hon te akikai khop ding chiangin natum dinga a hi hangin agindan nakibang sak ke ding hi aron tapa siam pi te in pengkul te tum ding u hi pengkul zat na pen nakhang ton tungun no te a dingin akip den ngeina khat hi ding hi nagam sungua no hong neng niam nagal te u to nakido ding u chiangin to pa na pasianu maya no te hong ki phok na ding in pengkul te to pataw ko na o naging sak ding u a nalang te panun no te hong ki hon ding hi nalungdam hunu akise na poi hun te u le kha ki pat hun te in no te in na mei hal biak na te u le thunwa ma na biak piak na te u a jong pengkul te na tum ding u hi tua te pen na pasian u maya phok na in ki mang ding hi kei pen to pa na pasianu kahi hi achi hi sinai panin Israel mi te ding khia akum ni na akhani na ani som ni in thuchiam na biak buk tung san panin mei kila khetowa sinai senel gam panin Israel mi te phual khat pan phual khata ding khia u a paran gam laka mei akholi Moses tung tonin to pa thu piang na to khwal zit chil na ki panu hi juda mi te gya phual dial khaya nei te apol polin ding khema sa u hi tuami hon te emmi nadap tapa nation in ukhi isekar mi nam hon te jual tapa Nathanael in ukhi Zebulun mi nam honte Helon tapa Eliapin ukhi biak buk akipel kit chiangin biak buk apua Gelson mi te le Merari mi te dingkhia uhi azoma Reuben gia phual dial khaya nei te apol polin dingkhia uhi tuami honte Siduel tapa Elizur in ukhi Simeon mi nam hon pi te Zurishadai tapa Shelumiel in ukhi Gad mi nam hon pi te Duel tapa Eliasaf in ukhi tua chiangin asyang thona te puain kohat mi te ding khia wa amau te atun ma in biak buk nakiding sakhin hi azoma Ephraim mi te gya phual dial khaya nei te apol polin ding khia uhi tuami honte amihut tapa Elishamal in ukhi Manase mi nam honte Pederzul tapa Gamaliel in ukhi Benjamin minam honte Gironi tapa Abidan in ukhi tua chiangin adang khempeu nung dalin dan mi te gya phual dial khai anei te apol polin ding khia uhi tua mi honte ami shadai tapa Ahizel in ukhi Asher minam honte Okran tapa Pigiel in ukhi Natali minam honte Enan tapa Ahirain ukhi hi pen Israel mi te adin khiat u chiangin amau mi honte to kizuin apai na zia u ahi hi Moses in amazi sangam pa ahi Midian mi Reuel tapa Hobab kianga to pain no te tunga kong pe ding hi achi na mun zuanin ading kheding ka hi u hi ko hongzuin nang konglim bol ding u hi bang hang hiam chi le to pain Israel te honglim bol ding hong chiam hi achi hi a hi hangin ama in kongjui ke ding hi ka leitang le ka be te kyanga ka pai ding hi achi hi Moses in
ko te hong nu se ke in kong thum hi nang ma in gamla ka gya phwal sat na ding zia theina hi manin ko te a ding in lam hil nong hi ding hi ko te hong zui le chin to pa in ko te hong lim bol ding bang bang in nang zong kong lim bol ding u hi a chi hi tua chiang in to pa mual panin amau te ding khia in ni thum lam apayu hi atol ngak na ding mun u azon sak ding in to pa thu chiam na sing kuang amau mai ni thum lam na pai khol hi gya phwal panin adin khiat pe ma u chiang in sunin amau te tunga to pa mei a om hi sing kuang adin khiat pe ma chiang in Moses in to pa o dingin nagal te ki the thang sakin la nang hong muda te namaya tai sakin achi hi akhol chiang in to pa o Israel tul som tampi te kyanga hong chia ki kin achi hi